To e whaatalo whātu ia ma le nganga whaaloalo I le whaafonga tāpua I mai o lo tātu. Tunu I le nei tae au o le aso wharele nei aso tolu se fumaratasi o le nei maasina o me le aso mulimuli o le nei fwoi maasina I le tātu whalonga ia o le maasina o le lima o le nei tufsanga luafe lua se fulma le whala au tau au ona neo maramitu I tau whinga Faivalu ia le umaua le wanoe le nei a tae au wana polo kalame whaapitoa o le whaasoa I le Suiga o le tau Climate Change Program e pe ona iai ia le so onga mai o le whaatatanoanga ma le fionga li pule ia masanga te almoresi I le aso wharele na mai atu nei. Na mātou tano mai ei mātou Sāmoa ma le nei tua whaafine ia Kesila Lamb Sam ma Nessani Lamb Sam ia o nisi fo i o sui na mātou a wai atu ma le fionga li pule ia masanga na ngata fo I lele sunga ia tā sesa Lamb Sam I le whanotanga lo na wha mo le Suiga o le tau al Pasifika le sau suia I le Universitea o Sāmoa ia I vaivase I le vaiaso na vai atu nei ia na va lua I ma le tātou Universite a le Victoria University of Wellington ia le whanatanga lea ia sa tari māloa I Samoa ia na pāua tua I le tele o tangata mai lea tunu ma lea tunu lea tu Pasifika Australia nisi foi o sui me Amerika whaatala no ino na mata ampule le Suiga o le tau ia fia le nei vaenga o le tae au le umaua le fisota inga ma le tātou ofisa I Samoa I la lovaya o lo mafuta mai ia na iu tua whaafine ia Kesila ma Nessani Lamb Sam ia na mātu awai atu le whanatanga tā alofa Kesila, tā alofa Nessani ma loro sei fua nei tae au mai le tau I nai Samoa nei tae au ia o feo lolo ale vevela o Sāmoa lua ia te loa na nafi fo ile na po ana po ia ma le amtanga mai lava vai aso nei pe tolu ia pe whama fui e la iti ana o soi I nei Sāmoa ia pe na ia te loa au ia mea ia le sa ununga news ma fui e la o so vai aso nei fa pe lima ia ma fui e tu e o soi I nei vai aso I Sāmoa ia o e ngata ina ia o le tau fo I sui lava tau I sistemi e te I al tuto tingunga ia o I sistemi te ala mai ama to I bevela so e se a I o nei la le tau feo lolo mai le e lo timu e lo la te fo Malo whaafitai a Kesila o le vai aso ne te nei ni le tātou mafuta mai nei le tātou ofisa ia le ua uto e fo I mai au I New Zealand ia na ulua foi mai tātou pol kalami nei Samoa la vai whaafitai mo la vanoi le nei tae au e le mana tue mana ia Kesila Nessani mana ia tue whala ui tele mai le tātou mata au por vai aso ne te nei ia mo I lātou fo I li mo la vanoi whaafonga mai le tātou pol kalami na mātou whaaso antu au I ili ia aso ta itasi o le whanatanga le sa usuia I le tātou Universitea o Samoa vai vasi o le mata au lava ia au ngā lava I le Suiga o le tau por climate change tele I o tangata na whaasoa whai fo I lātou por kalami e au lava I le Suiga o le tau o ngā luenga I te tau na tātou a ngā iai o le manulau ti o le whamoe le nei fo I tau sanga peona iai our oceans le lau te vai atu whai mai our ocean our home climate resilience for a blue Pacific o loinga o le tūlanga o le siusio manga ia o ngā sami le I tātou lātu Pasifika ia o lo tātou no fuanga le o lo tātou whaasino manga le ia e tauna iese ngā luenga I whaasino ai ia wale pui pui e tūlanga o awhianga o le Suiga o le tau a Kesila me le Nessani mana ia tu atu ni ewa noe le nei tae awe tātou whaasolo I tūlanga o le tātou whaasoa inisi fo I o presentations ia o mataapu fo I na lua longona ina fo I le tā ua fe au na moli mai ai ia whaftai mana no te ilo le la mua atu ia le la mua atu I le vai aso le te au te ilo le sa tau a mata atu e le whamsala ina o le si sessions a ua lava le na matou a wai atu ia e pita I ona e le I lava le taimi ia e whaftai atu e mawale mano ne tu e whamsala au ili e toi ma whalau te le atu ia le fo ia vaenga ta ua sa matou whalongolongo ia I le nei conference ia o le le autu o le session le sa o Hawaii ia fa autu ina fa pia economic and social impacts of climate change in Samoa, a sudden rise in the price of local produce and its impact on local customers. Ia por si lungo o le tau o fala au aina ia ma mea toto
tangata whaiwhatoanga i nei Sāmoa. Ia male a whianga wa iai lungo tangata whatau, ia tangata Sāmoa lava ia. Ole nei session sa ita ia le sunga ia Pulo Rights, ia Pulo Rights o se lecture i le University o Sāmoa ia. Sau noa ia Pulo whai mai sa alu atu i stores ia po tama i whale ia au tafo au walo te loe tele ia nisi o tātou ia po o tau lo asiasi mai Sāmoa lo tau tanga ai tama i stores ia o tafo au wale whaatawe ia whala au aina ia me tutoa tangata whai whaatoanga. Se lau valus fumal fitu ia stores sa asiasi ai ia pulo mai sa whaatau tai eila na research o ana sample questions la sa ave I tangata whai whaatoanga po tangata e ona ina ia stores ia. Lia lau tam whai whamatala au ili atu. O le fisimo mua, do you receive any grants from government and private institutions to operate these stores? Ia pe ni se ia po ni tupe ai mai le po se fesosoani mai le malo e fesosoani ai I lato stores ia malato fale ainga IT ia o telo tali whamai pulo mai tangata umalawa ia sa alu ia o le ai so longo winga e self-sponsor ia so sa tangata ia Olesi Vasili, do you have permits or temporary permits or licenses to operate your stores or activities? Yeah, the answer is no. Olesi Vasili, what type of produce do you sell and what range of prices? Whaatawi nai ia whala aina ia. O le tau o kāpisi, o kāpisi, o talo, o koko Sāmoa, whangusea, ia me whapinai whaatawi I whare ainga tangata. O tau o kāpisi lea sa whaasoa ia the range o le price o kāpisi o sefutala, I lua sefutala I le kāpisi. O le talo, pe ona o whaasoa tulwai aso len te asa whaani mai le whiwhi o pulo I le tau o le talo sa ia I lua tau sang tau luai sa lua tala talo alo lima tala ia o le talo I tasi lima tala ia o le tau talo ia lua sefutala ia pe sefutala su lima tala ngai lua sefutala. O isi mea pe o koko Sāmoa, ia fitu tāla I lua sifu tāla tau o koko Sāmoa, whangusea, ia walu sifu tāla. O isi pesili sa tu ina atu e pulo I tangata ia whaiwhatoanga. How many times or how long do they sell their produce? Ia o tale tangata mai lava tai au se ia o le po, ia lono e tātou te mai tauina fo I lava I te mi tātou te whioa I nungo lea wal. E matala mai ia, a ia se ia mea le sao le tangata I lato whale ainga ia e sao lava se I longa e uma ia lato whala au aina ia sao whato I lofo ila ia o tāpuni ia le whale ainga. Sawa I lo le fesili pulo rights. Pe ai sea ua si ai lunga le tau o whala au aina ma mea ia tātou te whatauina e fua I teimi utua na I le I taunga tā whaapea. Why in the rise of prices? Ia ana mai lola ia pulo ia le graph o se le table le sa au mai pulo na o vai ai. Fe mai e fasa full pasene in the rise of prices is because of the increase in market prices. I le supermarket market ki le ai le market ki I Savalalo ia mai si market ki Taufusi market ki pena ol matua tong ta o mea le pala au aina le whaata wai so e whenga tā fo ila le competition I le vau tangata I whaata I market ki lea ia ma nei tangata I la tu whare ainga la iti ia a taunga tā le tau o le mea lai o ia e tam whai lato e si I lunga le tau o lato ina ia maua I lato profiti mai e te le fo se lato ia tupe maua mai ai. Mali. O le si mea le na whaasua mai ai 20% because of the increase in petrol, oil, gas. Ia o le taunga tā o le benzini te mine ia ia tūlanga umana ia o te lofo ia o ia taunga tā o le benzini te mine ta avale ia mai whenga tā ia lato una o tangata whaatoanga I o ma o manga I ta avale e mai lato e mai ki talo ma mea whapena ia o le si mafuanga na si e lunga le tau ia wa e tangata tā le tau o le benzini o ta avale le whaanga aina mo le au mainga o whala au aina. Moni.
Lesi mea sa whaaso 10% because of inflation. Ia pole alu lava I lungo tau so I whaanga I mea uma lava te mine I sono Sāmoa. Ia o lana whaaso lana I mafuanga le alu I lunga ia le tau o loa ne o lo whatauina. Ma au mai loa ia mea le iai. Le alu I lunga o le tau o mea o lo whatauina I sono Sāmoa. Mai se lava patino lava I mea I o whara au aina. Ia ma mea le iai mo tangata o lo whatau. Positive impacts on local consumers. Yep, by my Pulo writes, lifestyle and eating habits have changed for the better. Yeah, what tele na healthy tangata Sāmoa o le tue so ona tau mawhai mea ai mai wa le lei fo I mo lato so I fo malolo ina ia le tūranga leo le alu dungo tau atonu le oto matua whaatau ai ia ni mea ai ia au whaatau lava le mea lamana o mea la tau te mina. O le si mafuaanga o le locals and farmers have now gone back to planting crops or going back to raising poultry and plantations. Taro, banana, o le breadfruits, o le ulu le na whai mai ia Pulo writes, particular tele lava I le ulu le to I o tangata to ona I le pe o le talo mwhai te le space e alu to ia le talo ma le whai o le ulu pe e la ititi ale e le te se space limited le space to le ulu so ke le te le tangata I o to ia le ulu ia ma whapena fo le talo ma le whai to fo I lava I le awala sa iei tangata sa mo I la aso to le talo to le whai maumanga. O le si positive impacts whaasoa iei Pulo writes, smart saving. People and farmers are saving petrol and using resources wisely. Wale o toi so na whaonga ina le tatau ia resources umalava o lo whaonga tangata whai whaatoanga ia. Smart use of vehicles, smart use of electricity. Farmers also going back to traditional way of cooking. O le toe fo I le awala tuaile sa whai ngau se mea ai Sāmoa ia o le old school tū noa ia po le umkuka I aso la le whai mea ai Sāmoa so ia o isi oni mea le leina e ono mau e ono fua mai le alu kungo o le tau o loni o lo whatau nei Sāmoa. O mea le iai po le tū le iai ia le tūlanga. Whai mai ia Pulo writes o le limited or low budgets or income I tangata mai se lava I nei tangata whai whatoanga. O le minimum wage I Sāmoa e tolu tāla le tūla. So I fika la iei pa e fua iai tolu tāla le tūla I le aso atua. I e matua le square lava pe le taitai I le lava mo le ainga atua, especially pe whapea na le paule o le lato source of income le whamui mui iai I nei tangata ia le whataua ia manai tangata whai whatoanga. O le si mafuaanga o le expenses will exceed revenue, cost of basic living will exceed disposable income. O le low income o tangata ele ngata I le mawalalo o le tutongi o tangata whai whatoanga. Ai ona o le climate change, awa o pe o le climate change lava le paululu mai I nei sessions. Ona o le climate change e atiri atua ona whainga tā mo tangata whai whatoanga pataitainga. Tangata whai whatoanga ia malato whatoanga. Te ao o ina tutupu ia whalawelawe whanātura. Ele ai se pe ona o whaasoa mo ele ini funds po se fsoswani man maa lo fsoswani ia lato pe ao o na o tūlanga le whaleanga ino lato me tutu I whalawelawe whanātura. So o lato lava ia to rebuild ma to tama whai recover ia lato whatoanga ia o isi tangata. Pe o whataita inga na o whaalongo ia sa whaasoa ia Pulo. E au mai lo le tupe lea po se tupe lea na whaanganga mo le pili a o ngal whanau. Ia aloa mai e whaonga recover ai pe to rebuild ai ia whatoanga ma mea I whaleanga ina I whalawelawe whanātura. Ia mai e tele atu isi external problems I whafo atu nei lo le mea the issue they tutonu. Ona lo au mai le tupe ona ele sponsor lava lato so ele o ye se fsoswani mai se silava tanga luenga pol malo fo e fsoswani ya lato le sima fo anga ona le climate change ma le tele fa lava natura fa mai ia Pulo writes farmers will always be in recovery mode ele fa pe e recover ia na recover ya la permanently e recover le umi fo lava e o fo su le tau pe ona fa so to mo ele umi ana recover ia ai to e whaleanga ina fo I se si whalawelawe whanātua so
they will always be in recovery mode, and sometimes there's also nothing left to rebuild. Se fesoasoani po se tupe ia latou e rebuild ia fatoanga ma latou me o lo falenga ina falalawe fanatura. Malo whawhitai. Yeah, peole yes awe lo mana recommendations ia po me e manatu ia falele ia tulanga le the rise of prices in Samoa. Yeah, fa mai ia Pulo writes, there is a need for government intervention. Mana omia ia le malo ia mai si fala potonga. Ia di se fesoasoani mo nai tangata fai fatoanga. O le si recommendation, we need to reactivate price control board for government of Samoa. This recommendation was also raised during COVID-19 because of the rise of prices during that time. Ai mai sa late mi o le COVID. Ia sa alu fo i lunga tau o mea lava ma o loa whaatau mai fa mai e pulo e mana o miona toe au mai ia le ma toe whaamalusia ia le price control board lea po le vaenga le loa ai ma ili ia tau sa o loa taitasi ma o loa tau ana tau sisi ia i tangata whaatau i o loa ia le tau o loa ia o loo whaatau atu. My recommendation, we need to have in place the price ceiling and floor price control regulations. It's a price control board, a soft copy of the Competition and Consumer Act 2016 Sāmoa Trade Portal on the internet, where parts of these regulations are stated and explained. E le vaenga ne sa ova ai ana po I lunga le ai aru lunga le internet o lo ia le soft copy o le Competition and Consumer Act lo afis fulma leono le lo o au ili mai ia tulanga le o le price ceiling and floor price control. Yeah. Ma fa umai loa yalana session fai mai, the only possibility of stabilizing these costs from increasing is settling policies to control marketing costs, for example the price control board, and the need for government intervention to control and monitor policies such as price control, appropriate permits for stall owners, and enforcing other directed regulations. Yeah, ole aso atuna ile session pulo rights I aso lona lua o le conference whaftai lava. Malo whawhitai Kesila. Ma tango fiela u whaaso ele nei ia a tai au ile. Ma talitale ino le tūlanga fo ile o le whaaso le sunga a pulo right. Le whaima te ata fo ile le whaaso. Ona e peona ta ua fo le vai aso le te nei tātou puro kalami. Tātou ia malanga atu I whafo. Ia lei tātou ia malanga atu nei New Zealand, Australia, Amerika, atau nu atu Samoa, atu whaatau le marketi. E fo ile vaanga fo ile le pei e to mumu, tu lol whaavoma le tātou tu rupe whaitio I tau o au mai e nei tangata whaatau I Samoa sio tātou tunu. A leo e tā ua tu langa fo ile le whaasoa pulo rights. E tolu tā la le minimum wage po o le tutongi lea I le tu la tangata whaingaluenga I Samoa. E le whaatu sa lia I tongi e maua tātou New Zealand nei. Tutongi e le minimum wage I nai Australia ma Amerika e pei e te lea. E le ma whain whaatu sa lia. O a fianga la I o swingo le tau lewa e sau noai Kesila. Ma nei e ia whaftai o le ua mai o fo malama le tātou tunu lau whaafonga. Ia o le whaasoa le sunga a pulo right na siasi I vanga fo I o fale o loa, I o maketi fo ia nei a tātou tangata I lunga la teli, se lau valu se fulma le fitu I a fale o loa whaapea. Fesilingia, ma whaatara no ia tūlanga o le tau. I o ka pisi la tau I te mili pia na mai le whaasoa se fulu tā lai le lua se fulu tā lai le tau o ka pisi. O le talo na lua tā lai lua tau sanga taluai, ia lewa lima tā lai le talo e tasi. A talo no le tau talo ia o lewa no fisi le fiare tātou tunu ua o le sulima nga I lua su tala pe o atu folo tolu su tala le tau talo koko la tau ia o le fitu tala I le lua su tala ia malfangu sea ia valu se fulu tala o te ulanga la ia tātou te loa ia afianga o le suinga o le tau le si pe ilunga o te ulanga o le tau o loa a meisia fuala au a faisua fuala au aina I so tātou tunu au o fo ila nei nei se fai tio fo ile leo tātou tangata e malanga atu tu lau le whaafonga mai o le tātou tunu. Ele o ia le matapia le mana ele o ia fo le polkalame se whaasoa. Ai o vaenga ia tauna tātou no full time. O na le whaamau nia mai konfrenisi ni ia awhianga o le suinga o le tau. Le si tu ulanga leo le o le suanga o le sua au Kesila ni na e sau noi. Ia
o le penisini alu i le taavale ia por piki apu e alu i tuai le manga. Ia walu fo ilunga le tau o le taunga tau le tūlanga. O vaenga nai te ilo ai Sāmoa le atinu. A fianga o le Suiga o le tau le wa tātou whea ngai ma tātou. O le si vaenga maa nei le wha asoa Kesila nei tai au le wha popo mai. Ia o le tūlanga le i se vaenga ma whaiuna ngā lue le maa lo. Kesila o le Price Control Board le wa e sau noi. Iele vaenga le tono New Zealand nei ta o le Consumer NZ. Pe o la tau ngā luenga e wa aile le company whale o loa le tau o tau o loa i e wha tau i tono New Zealand. O la tau fo ila e a vele fautuanga fo ilea. I lea company, po lea company tūlanga o la tau i a wha fe tau i fo ile le tūlanga o le soifuanga le wei. Ia le tu wha longo atu. Wa ta ofi le Price Control Board o le saonga na Kesila wale to e yele le Price Control Board na temini. O ta ofi ai pe le o whaamalusia. Ia le Price Control Board e le e alu lava le o whaamalusia ia regulations ia le Price Control Board o lo whai lava tangata ia le tau o ana o loa e le tutu sai ma le tau o loa lo tutonu ma le tau o loa lo whaatulanga ina mai tutonu Price Control Board le me tutau na iai. Ai o le lai e whamai e pulo right e tutau na to e whaamalusia atili ia le Price Control Board le wai pe loa alua le tau e le o e se fofuanga o lo whai e iai. Ma nei ia moni lia talo sia o le si vaenga le wa lena e isu le malo. Ia tā ua ia o wari nei New Zealand ia ia le Consumer New Zealand la teuwa ai mai o io lele tūlanga o le o tau o loa mampena ia e fua e fua ia tūlanga o le soifuanga la tau ia o le tau fua le si vaenga o lau wha asoa to e fua i Sāmoa tūlanga fua ia o le toina o le manga ma wha atoa lau ele ia se teimi o na tātu o atu le la vare tātu por kalame spesi ia anto e taliu mai le tātu taranoa le ia le sani le tūlanga fua ia o le intensification ma ne tatu se atu vaanga nei e fetau ile le man mata pule fatu au matu tulanga o tonga town si fuanga ma o lo temini ile vaanga vo ile fatu ino le ele ma fanua fa sa mo nga luanga sa mo vo ile tomo fai e fo i tulanga afianga o le swing o tau ia fa ftai atu tanto fa fonga lo sai mai o tanto por clamor swing o tau nei aso fa o pel tanto fa so o lo fa o tu per fa so ma le tanonga i le tulanga o conferenisi lo na fa ia o le Suiga o le tau nau suia i lo tātou universitea o ao Sāmoa i vaivase ia i le vai aso taruai sa awe tu ai sui o le tātou le tore si ufonga la mua na fionga li pule ha fasanga te al moresi ia o lo tangata na i tua whaafina ia Kesila ma Nessani Lam Sam ia ma le sunga ia tā sesa o le si o le tātou le tio i Sāmoa o lo mātou tatanoa tu le neitai au le whaasoa ia o le umai atuan whaasoa tu le tamaitai ia Kesila le tūlanga o le so al sunga ya pulo right tar noi tulang o si tau o si tio tulang o tau o lo ma pe iso tatu tunu ya vatu e foi fautuanga mo tatu malanga tu Sāmoa ya ono sa ile tau e lefa tu salia tau o tatu tupe mau i New Zealand ma le tauta la le mau le minimum wage tangata whainga luenga i Sāmoa a mai se lan tō lo ngalue ina ia tulang o lau ele so tatu tunu na o mai le tatu whaasoi le tu whine a Nessani ia wao Nessani na wea tu se tasi o whaasoa. Ia e lata lona whai ia ma ta apule whatua umatu nei. Ia tātu se solo i pei lungo tu langa le intensification. Ia ale la lafo tu ia te ia whaasoa mai le te mo le tai au. Nessani? Ia whaftamuna no. Ia ole session nesa awai atu iai it was day 3. Fa'altuina whapea, sustainable agricultural intensification in Pacific countries as a pathway to transformational climate change adaptation. Ia sa o Raina Hoffman, ia le sa whatautaia ia le session. Matawa ia te au vaenga ia sa ia ta o tutonu lana whatatanuanga. If I tell the agricultural sustainable intensification, ole ailia I Faivalu mai se lava I tono nu. Ia ole o se tasio vaenga sa ia ta some of the challenges that the farmers back in the villages are facing is climate change and natural hazards. Ia vaenga ia pe ta o mo Kesila. Pe o tele
Tele whaiwhatuanga I nei Samoa, they're all self-supported. I support lawa lato tele whaalangolango I ni fundings, po ni tupe maua mai le malo. So they're all self-supported. But a o lai vaitaimi leleanga I le vaitaimi leanga I le tau, ia ma whalawelawe fo I whaanatura. Tele o taimi, whaaleanga ina ia crops, ia po whatoanga nei tangata whaiwhatoanga. Ia ma Beonta ue e Kesila. They're the ones o la to e recover. They're the ones that rebuild their crops or their lands by themselves. Le whalangolango I ni funding mai malo. Ia o nisi vaenga sa taua or some of the challenges. Ia o le declining soil health. Yeah, I believe this it contributes for le heat po le vevela le wai il tau il taimi nei Samoa. Yeah, pena whai atu ia Kesila ia wa matua I esea wa winga esea le vevela le wai ia le tau I nei Samoa. So I think ia whapopolo ia le vevela le tau ia ma whaleanga ina ia le palapala ma tele taimi pe wa dry, you know, the soil becomes dry. Ia whaingata I whaingatau ona toto tangata, whaingatau ona tau whaola ia lots of crops. And then it also leads to another problem, which is water management. Le tele o taimi ia tu inuula ia whiololo la nu ia lato ia vaitafe po tūlanga whapena e mawhai that can be their water supply or the water source. Ona inuula ia lele ai ni vaitafe po ni vainga pon tūlanga whapena. So the only thing they resort to ia ole whaanga ino paipa pole ia, and also and that could lead to another cost. Ole tau fo I ole swa vailo ia taimine ia po si fo I lunga ia le tau ole swa vai. Yeah, so all these contribute to that issue. Ma whaingatai mo tangata ia mo tangata whaiwhatuanga. The other challenge that he mentioned was the lack of facilities and resources. Te leo tangata e leo lava ia resources, leo lava ia tools o me whangaina. Ia mawhai ona vave ona to grow their plants, vave sosoani vai la au, po ani fertilizers, po ni vainga whapia. If sosoani ai ile vave pole, you know, the growth o plants. Ole sivaenga sa ia taua, ole technical knowledge, or this is basic. Ia te aulaya. This is where the ministries o matanga luenga vaenga le step in mai ia matanga luenga to educate the people, educate our villages, and also like the traditional governance. Ia tatau I matanga luenga malo ona whaia lato campaign ia poni lato polkalame fo I whanga solo I inuitua e au ina ia tangata I awala e mawhai ono lato you know, to resort to pe atupu ia I pe atula e mai ia challenges ia so the solutions that he came up with ia ole vaenga sa ia whatawa ina ole increased crop diversity ole encourage ina leo tangata Samoa matala tupulanga talavou ia o ile toto ina leo o talo toto ina o maumanga ma sosoani ile toto ina wai ia te au lava ia lau ia vai I nei Samoa ole majority of talavou majority o tangata wale o toe fo I tūlanga leo ole toto talo o toto whai ia especially with the milenta o Kesila si ilunga tau o lo I terminate with inflation coming up I totono o Samoa maso ai te lea I lava. So people aren't really resorting to planting crops mo toto ina o talo mawhai matulanga whapena ai wa telo tangata ona saso titilo ole talo pe atoa up to 3 to 6 months e totoa I el talo whatoa maua mai ia ole whai ia whai atu sina ole taimi e whatali ia le fua mai ole whai ai so o vaenga la ia pewa leto pewa amata ona mei e se mai e tangata
mai le so ina o maumanga ma amata lon titi lo va enga ia o suinga office jobs and one other thing le will tell you majority o le o tupulanga talavou ia ma tangata malolosi fo ini Samoa they're resorting to seasonal jobs a po ngaluenga whavaitaimi ia malvaenga la le pe e whawhenga tai ona ele o tele e tua e whai o le tuai e le taimi e maua mai ele tupe i tuto ino whatoanga ai o le titilo fo ile le vaenga tupe maua i le vave ona maua o le tupe awa tolu fama sina le so to talo fa to amawa ia tupi ia in that 3 to 4 months mo compare ngai linga luenga fa vai time ma to te le lava te le se senga o le se le ni o lo mawa mai I vai ngai lu so o le si vai ngai le sa ia tala no ia o le si ele ngata I le toto ina le o fala au aina ia o crops ma vaenga whapena. Ia o whatuanga fo ia le ia o lafu moa, ia o povi, lafu povi ma vaenga whapena. Ia te aua ia, e tāua ia o vaenga ia I le mo tangata lava ia, maise lava I mo tātou tangata maise lava I nui tua. O le si vaenga o ia tāua, o le gender specific programs, po especially mo li ai lingata mo li ai mo te maitai. Ia wai o le tele o taimi, ia ele pe on tātou ilo, o ngā luenga ai o tutol talo, o tutol whai, ia o ngā luenga ana tele whai ele li, ai o le te maitai fo ia, pe tele o taimi ele I tātou tele mafau tele, pau I vaenga fo I le tūpata maita. E iei fo I le lato ia role e ma whai on a play. I le soto ina fo sosoani le in crop advancement. Le iei in paipan sosoani a le tutol talo pol whai. Whinga tā telen tutol talo pol whai. Ia e ma whai on toto ia ka pisi, ia pol ka loti po vaenga fo pena. Me whai ngō fie, ona toto mo e tangata. Ia ma sa o ia wa aina I le So ia whaasoana I le topic lea a brain o Hoffman I le asolon tolu whaftai. Malo whaftai a Nessani whaftai mun whaaso mātung o fiele. Il mata pule ua e forsia. Mana il mata pule ua tātu tatano ai. Ona e foile le tūlanga, foile ua I le taimine. Ia o a fianga I o suinga o le tau. Wa atili fo ona le toe o na I o tātu tangata e whaatoa lau ele tu lol whaafoma o le tātou tenu. O lau moli mau le te mino I Sāmoa. A pasi forta a vale o tangata mātutu wale e whairanga luenga leo I tua ma whailma manga au talavou. E sea ona o ai talavou. I lau aia moli mau lea e sea e mau wā talavou o lo e vai o la ea mo maia. Ai o le tele o tangata na o ai o tangata mātutua. Le lau wha mauni I fo I wha asolea, le tele fo o wha whitau li tūlanga o wale lava tala vou matau le lea e whaielanga luenga le wha atoa ino le lau le ele. E le tio fo I seisi I tūlanga o le wha asoa. E leo wha apea fo le wha asoa tau mawhai li tūlanga o lo I tangata ngā mai ngā luenga wha vai taimi. Tau sia a inga ma tūlanga le mawar tupe vawe whai ngō fie. O nisi fo I ngā luenga wa sua ar taimi ni le tupe le ngā luenga e mawa wawe ina mawa tupe. Ia o a fianga la I o le tuinga o le taule o tātua wa I peona sau noa ia le tua whine ia Nessani. Nisi nei o a fianga ua le tele na toe o na o tangata mātutu o nisi a inga po o na to lua to tolu ia taule le o whaielanga luenga o le whaatoa ino le lau ele. To ino le talo o le ufi, o le ulu, waianga wapena. Ia le usau noa fo ia le tua whine a Nessani. O iei fo le vainga I le tupa o tamaitai lantoi, tūna o ka pisi ma le toino isi a fuala au whaisua. O le talo le peo na sau noa ia Nessani o sila fia fo le tātu tunu ue maasani I le maumanga. O isi talo tolu maasina whatua whawhai. Ia peye o inae fua le vai le teimini. O nisi nawa a fianga I le vai le tūlanga lea. O tūlanga a fianga o le palapala. Peo le na whaasoa I Nessani. Ni sina yo lo I tau o lo whea ngai ma o tātu tangata o lo o ngalue ina le maumanga ia ma o tātu lau I le Sāmoa. Ai e iei la vaanga na o le lava. O puia na whaalongo I Nessani ma Kesila I le tātu iei le konferenisi. O le capacity, not enough funding,
not enough resources pe ole o upuane mai lava ila sumo mo fontanga o upuane in fa longoi talinga le lava tupe le lava fisoswani not enough capacity ia fa ftai ole wa va ia tu ni si foi polo ketia fainga malolo tu for temini yo le va ia tu yo fa so tu longo suo yo vanga fo yo me fainga luenga fisoswani ila tu o lo la tu ngulu ina ia tu lango mangama tu lang fa pia e mane ole wa ai tu langa le ole vanga le ia e te le se Sāmoa tu pulang talvo Nessani Kesila e te tauona tu va ai ia o te lole sile le malo i tu lang voilia ia o lo ye to tele o mai ngaluenga fa vai taimi tu tele fo ngaluenga fo ia ofisa man pena ia ai atu e fo ia Sāmoa le tuai mane Nessani mo lava no le tatu tano traditional knowledge o le siva anga le na fa so le sunga ia professor transform o la sana fa so ile tu langa le ole o tu manga nu Sāmoa ia so mo vai o po mea na fai mai o nei o tātou tu a e ilo nā o ngai le teimi nei e toi la vea i mei Sāmoa tu longo o awhianga o whiunga tau a. Whaftam lav no. Ia i le whatata noanga Professor Transform. So ia ta ua ia le vaenga whatawa ina le vaenga le the traditional knowledge. So e fo I lava I our indigenous people tangata whatu mai a te tato o tangata Sāmoa mai lava o tato o tūmaanga sāo mai e ia tangata Sāmoa mai la lava aso ia o awala e te tau ono tato tu e fo i pe ona o ta o momua o tangata o tu e fo I lava le o tu e whatawa ina lava le crop planting o le tu e fo I whanua wai I aso ia ele I whamoe te len tangata ini o loa mai whafo o imported goods tangata Sāmoa lava ia o le a lava le mea waiai o le mea na waiai o le talo o le whae ia o le awalaki lava o se o le eleni ia po se vaenga whapena ai o tangata lava ia sa tua lava I mea I le environment, which also leads me to one of the topics satalnoina o le vaenga lea combating climate change through the natural products. Mea o lo maua lava I to tonu lava o tātou lau whanua sa ta ua I le si o se kotilani aloi, she's a lecturer up at NUS I le Department of Science. Sa ia ta ua o Sāmoa le isi atu nu on matua I tele. There are so many natural products within our environment. There's plants, there's algae, there's herbs, bacteria vaenga whapena. Tele o vaenga ia o matua o matua I tele I o tātou lau whanua. Ma na tā uai, o vaenga ese umane I whaona maua mai I le tātou biodiversity. There's medicine. While o tātou whanua, there's a rich source of therapeutic agents or food and beverage o vaenga ia o lo mawai o mea ai pe on tā ua I whapena foi flavoring substances. Lesi vaenga o le agriculture. Lesi vaenga cosmetics ia po le skincare po ma e mawhaiona maua mai I la au ia po ma le tātou environment. So o vaenga o mai a tātou titilo iai. O mea ia le mawhaiona maua mai I le tātou environment, tātou lau whanua. E mawhaiona tātou tue whaongaina. It's from the environment. We can use the environment and what we have, the resources that we have, e mawhaiona to combat climate change. Ia masau ia whaasoana I vaenga le whaftai. Ma lo whaftai Nessani, ma na ia le whaasoa tūlanga le ua whaafonga le tātou tunu. Tasi lea o wala mwhaina tātou tue fo I ele a whiangol o tātou tangata ma o tātou lau ele suingo le tau. Mana I rise pokalame o si tai mua whaasoa I talatu tātou le telefoni whaasoa mai le tātou tunu. O ani me tu tia o e manatua na e whaalongo I fo I aso I umawai na whaio nei o tātou tua ae tūlanga whisosoani tūlanga a whiangol lau ele ele tūlanga suavu mai wanga umana e mani e tātou whaasoa wai e uana to e fo ile tu noa pe ona sau noa ia Kesila te mina vai o nisio ai nga to e fo ile fa nga ngolum kuka sa mo tu noa
ta ile afi va pena ta tu ai tu lang va pena wole tu e fa nganga le nga muwila ia o taimi ni o nisi na afia ngor swing o taula to ia so no ia Nessani tu lang o imported goods yo vaanga yo olo leva tu fafo ia e ele mau fo to tele wa ma fu na ma i tatu ia tele o loie va tu e ma fu atu i atu i fafo e ma fu ma imported goods au aso ia o le malo lo si o tangata Sāmoa la tu ia ile so fo malo lo ina o tatu tangata ono o loa nei ia ai o vaanga i o swing o tau la tu atu va ya Kesila fa mo le Kesila ile ngaluanga le sprep o le sprep o le whaala putonga le mane te whaala i tele le vaenga le ngaluenga mar sao le sprep lantou te walo lantou le ile mandate ia po ave i fo e malo lantou Pasifika ia le o le pule ia pa tu o le pule ia ma le ngaluenga lantou te ai tu lang o suinga o tau ma fianga o suinga o tau mo tanto tunu lantou mo Pasifika ke sila fa mo la ia faafetai lava o le session ta o lava le te o le session le sa faatautai le vaenga le SPRIP faatuina SPRIP and its role in mainstreaming environmental assessments in the Pacific. O le vaenga la sa faatau lava i le session le o le coastal planning and why coastal planning is important in the Pacific. I le presentation le sa o mai tawai. Ele faso atu le vaenga le famai coastal ecosystems in the Pacific are integral to island life, supporting a variety of provisioning, regulating, and cultural services across the region. Fasoa ia le presenta le famalulu atu te le imaua ia lona soafa. Famai ia le presenta le mai le SPRIP. Famai e fa ia atu no Pasifika. 4 Pacific Island countries e awhia i Vanuatu, o Tonga, Solomona, ia ma Papua New Guinea. O atunu nei fa, they rank in the top 10 of the World Risk Index for the world's most disaster-prone nations. Mai ole mafuanga la le e whaatawa i nai te le ia le coastal planning. For my olisi point was of Asoya, ele presenta le mai SPRIP. For my of the 10.5 million people living in the Pacific, 50% live within 10 kilometers of the coasts. Mai tau mai ia tangata e no nofo lata anga ile Sami. Ia o tangata na e pitu sili fo i ona aafia i afianga o whaalawilawi whanātura pēa o ina oso ia whaalawilawi whanātura whaataitainga ia o le tsunami o luafi me le iwa le nso te le lawa tangata sa afia ai ia mamani liwe foi i lea whaalawilawi. O le si vaenga whi mai 100% of the population in 4 coral atoll nations, Awhiai ia Kiribati, Marshall Islands, Tokelau, and Tuvalu, live within 1 kilometer of the coastline. So these island nations are at risk. Mai se lava ia tunu une. Ia whapea fo i tangata o le Pasifika, o le onofo lata le Sami. O le si vaenga 57% to 65% of the built infrastructure is within 500 meters of the coastline. Ia il Pasifika atoa ia 5% le 5% o fale ia o lo pausia infrastructure ia mo fale malo fale whenga bringa ma me turang papena fale ia o lo famai within 500 meters from the coastline. So lata lava mera i le Sami me atua mania fo ia ie pea e tato malo mai fafo pea asi mai e pia. Ia o tele o fale whenga bringa malo o fale o loa o ia ma so se fale whenga ruenga lava i taulanga ia o tutono o taulanga i tu lata lava i Sami, i tu ai Sami. So Pacific Islands are home to 25% of the world's coral reefs. So ole mafo angala le o lo fata ua i tele SPRIP ia le coastal planning ona ole tele o inga ia ma fale whenga ruenga ma mea uma le lata nga i Sami i ole tele fo ina o le risk o tangata whenga ruenga ia ma tangata le atungu pea o na o ni whaalawilawi whanātura ia ele ngata i lea o Suiga o tau po climate change, the impacts of climate change on the locals and the Pacific in general. O coastal engineering projects la o lo wha tautaia ele SPRIP ele taimi nei i le Pasifika atoa e awhiai i le reclamation
reclamation le ele toe tanuino le faatile fo le faatile atu le a man-made land le ia te loia solasa o faalongo lava le melo ele fale malo te mine ia o mena sa sami ato ele ia se fanua ai na tanu umen malo me na loitu le le fata basi me fale ia ele o tanu ato ia so le si I think Olesi solution effective, Lesi solution effective are proven effective to this day. Yolo fatau more coastal planning or reclamation. Oisi engineering projects yolo fatau le Springfield Pacifica yo afia ia taningalu. Ia po si walls ia le ia taningalu sono Sāmoa ia e te roela o so Sāmoa taningalu al tele o vaenga pe alu taulanga ia e ia le taningalu e pui mai e tata no mai le sami ia pe o fo te mi fala lave fa natura and other erosion protection measures. O isi vaenga po isi polo ke ti lo fa tata ia polo fa tinoina de strip e so soani ai I de Moritulanga o le coastal planning o lo e ports and harbours ia po le wafu ia me fa pena o le wafu sa fa longa conference o lo tau le sa fa ia lo fa ta tia pe fo ninga mai le la toi fa wa ona fa le wafu le so soani le ngata tanga fa ngo fi mo tanga ia e so soani fo pui mai tanga mai whalawelawe whanatura ia ma me ono supu ono swing tau ia ma me muli nature-based solutions. Ia nature-based solutions ia o lava iu te loea o fiai ia le so ino mangroves ia e pui ia mai ai mai ia a inga mai pea o ina so ia whaama te le lava ia le fesosoani o tonga tongo I a inga ia le ngata mai se lava I nu I tua o le me whaiona I tani ngalu wai ele o so atoa ia Sāmoa tani ngalu pina o vaenga lava I taulanga ma tu sono Sāmoa au tua I nu I tua ia manu ele o ia se pui nga mai a fianga o le swing o tau ia ma whala lava whanatura fo I tau lava ia nature-based solutions ia e mwhai ona pui mai la so mai swing o tau ia pe o so ino o le pe o tonga tongo ia mai pe o le melena sau noa ia Nessani ia traditional way e mwhai ona integrate whaatasi ia traditional ways ma le scientific ways o whaingo o me e tu whaatasi na ia whaingo fia I tangata ona pui mai lato mai whalawelawe whanatura pe ona stress ele Professor Transform and whai ona tu whaatasi mangalu lue whaatasi ia traditional methods, scientific methods e whasosoani e tangata Pasifika pui mai lato mai the climate mai fianga o climate change. Recommendations ia po o me whasosoani e si vaenga whaalelea I sa whaasoa e presenta le mai script mai to increase awareness and understanding of EIA or le EIA or le Environmental Impact Assessment to increase awareness and understanding of EIA processes in the Pacific. Ia te lele malama mal to mai tangata I te tau o poloketi o whatatatia le SPRIP o le sivaenga to encourage government agencies to comply with national EIA regulatory frameworks and in the absence of these to follow regional EIA guidelines. Ia se interventional malo I mea ia coastal planning o te lole e te lele fsoswani fo e malo ngalurue whaatasi male SPRIP tulanga nei o le sivaenga o le support sustainable and resilient coastal development that protects environmental, social and coastal cultural assets. Male vaenga muli use of traditional knowledge alongside scientific studies. Te ona o whaasoa te mo I te tengi wa pasola. Ia mai o le whaasoa tuna I le vaenga le sa o awai atu ia I le presentation le SPRIP whaatai. Malo whaatai Kesila mā tango whiela whaasoa o le o malama te fo I le tāntu tunu inisio vaenga tā ua il tūlanga le mtampule I le sao fo I le SPRIP ia po o le whalaputonga le SPRIP ia I tūlanga o le coastal planning ia tā ua tele wale o e sao no fo inisio vaenga o lo whaia ia o tali ngalu e le se teimia e whaalongolongo I tono fontanga al palamene
tui fole fai pule, fa mole se matu tani ngalu. Ia, ora taunga tā e whaingo fie, pe a wha asoi, pe tanoi, ai, o le wha tupe ino tali ngalu mau, pe e le taungo fie, e le whaingo fie, ia e mane o le uwha asoa foi. Mane voi le utu a mai atu nui o tu valu, Vanuatu. Tau lunga atu tātu polo kalamemra tātu wha asoi, le ata lea na o to e maua mai ua o le ata lea sa tātu matamata i Kesila ma Nessani i Sāmoa. O le ata lea na o le minister lea e sua whaia Simon Coffey, ia o le minister vai fafo le malo Tuvalu. Ia mo le silasila mai o le tātou tunu lātou ia silasila mai mo mai lunga o le tātou Facebook ma le YouTube. O le minister na i lua whilua tasi. O na e tū mai tūr pule laa. I te tonu o le sami. Ia po te tasi fo i vai ina i niue a Tuvalu. Ma wha upunga na we are not drowning, we are fighting. O lo fie nau lātou. Ia ona a fianga o le suinga o le tau. Ile toi pomale le a fianga o Tuvalu lātou ia. I tūlanga a fianga o le suinga o le tau. Ia a tā ua ila coastal planning le pe ona tātou tatanoi le whaasoa mai Kesila. Ia le teimi muli te o tātou tatanoi. Ai ona tātou teimi la whaato lewa noa Kesila ma Nessani whaafitai mo lewa no le iaso. Whaafitai mo mata upu whaasoa ai. Ia silo sau noanga muli te ulunga ilo tātou whaasoa le tūlanga o le suinga o le tau. I le iaso whaafitai. Ia whaftai lava, ia whai ua tu, ia se maa whaasua ni tai au, ia I se le tautalanga Christina la ai, whapea, we are always the first to be affected and the last to be heard when it comes to the impacts of climate change and the climate change crisis. Let us shift that climate imbalance and be the first to be impacted and the first to be heard. Ia whapea fo ia le saunoanga a Winnie Leben. To best understand the future, we need detailed understanding of the present. Whaftai lava. Tai, Nessani? I whaftai lava. Ia me whaai ua toi ia se whaasoa fo I nea whiawhi whaftai oi nei I tū la whaftai mo lewa noa. Ia me whaamalusia toi toi whaamalusia toi tātou tupulanga tala vau. This is the time for us. This is the time that we should stand up and we should combat and we should be involved and included in these programs of climate change as we are the future generation and as we are the future for our countries. Whaftai lava. Whaftai, mole atu le ngā whaftai atu luana I utua whawhine o nor tātou whaasoa le yaso. La ngona le ngā whaftai mo le whaasoa. Thank you for your notes and your discussions around the topics that we covered in Sāmoa. I le manatu I se teimo mo mua tātou tue tatanoa I le sao tupulanga talavou a ngā I le suinga o le tau. Malulua tu le tātou tunu o nor tātou teimi le tātou tunu li tu lai sifuma lua o mai fo le teimo tātou talafou lea woli. I al pol kalame na mwhai tu whaatasia. O le whaasoa I le suinga o le tau, climate change program tā ua tele, ia wale nof malama le nof silafia le tātou tunu, I vaenga o lo a fie le tātou atu Pasifika male lalolangi, ia a fianga I le suinga o le tau.